Jambo, habari. Natumaini mnaendelea salama. Hii ni mchana wa leo, siku ya 5 mchana wa leo, na snow inanyesha, snow ya mvua hivi inanyesha jamani. Mpaka kazi hivi kweli. Yaani mimi sikuwa tegemea nitakuwa hivi, nitaenda kazini, kwa sababu jinsi nilivyokuwa najisikia mchoko kama hivi. Naona kama hivi dunia inaisha kama hivi. Yaani nilikuwa najisikia mbaya sana, nilisema wala nisiende tu kazini. Lakini unajua unapojisikia unavyojisikia mbaya, wakati mwingine nilikuwa tu wewe mwenyewe ujitengeneze, ujishike, usimame na ukawezi kujipa moyo. Unaona, usitegemee mtu mwingine akupe moyo, kwa sababu kuna wakati sisi tunasubiria watu watupe moyo, eti watu watupe nguvu, lakini unajua wewe ndio rafiki yako pekee. Rafiki yako mpendwa ni wewe pekee. Kwa hivyo ukishakuwa ujisikii vizuri, unachoka, kuna mambo mbalimbali unaweza kuyafanya. Kuna wakati unaona tu utoke uende ya out, ama upumzike, ukule, ufanye ile ambayo itakufurahisha. Kama utafanya hivyo, basi kuna mengine unaweza kuyafanya. Kwa sababu mimi jinsi nilivyokuwa nimeamka sikuwa jisikia mzuri, lakini kwa jisikia mchoko sana. Ndio nikaona mimi leo sitaenda kazini wala tu nisiende tu. Lakini nikasema mimi sitaenda na hiyo hisia kama hiyo ya mchoko. Mimi naikataa hisia ya mchoko. Mimi sitaki hiyo hisia ya mchoko, nishachoka bwana. Mimi sita hata kufikiria. Sitafikiria hata kama hiyo hisia ya mchoko. Mimi sitafikiria na sitaipa nguvu ya kuweza kunifanya mimi siku yangu kazi kuwa mbaya, ama siku yangu tuweze kumalizika kwa usawa. Nikasimama, yaani nikajiweka ma lipstick, kisha naziona, kasema tunaenda kazini leo. Leo lisio tunaenda kazini, hakuna mchoko hapo. Na ndio hivi naenda kazini na kuna nyesha, maana ni snow ya mvua. Ndio hivyo tunaenda kazini, hakuna mengine. Wakati mwingine hizi usizipe nafasi, yaani unaipigania tu, yaani unafikiria na ile masababu ya mzuri, sio tu kwa sababu unajisikia hivi unafanya sitafanya hivi, kwa sababu ni hisia. Unaamua tu, hisia ni hisia tu, sio